ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Loom so pho near Fire Brigade Shillong Kajing ang no jong ki reu yo ijngai khnang baki khon samla kin nangsan nangroi ha ka puli ka puthi ha ka than umden ka bahap hapo ka rai Nongtluh Ri-Bhoi district kalawan urlong ha ka arpho trik ubnai nailor arajar arpuwei hadin bala pli pai ba ya ka Northern Ri-Bhoi College do nong ai buj barang ba jong ka sarkar jilla Dr. Didi Lapang ubalalong kumukongsan Harangkat kajing sakilang jong MLA ke Nongpo constituency uba Meral Bonds im kumusembut kongsan. Kumban pentip hangni baka Northern Ri-Bhoi College kadai ke college kabalala ban pun urlong da kajing angno jong kireu rangba mentala bon snem hapo kajing ilam jong Dr. Didi Lapang bat kiwei de kinong ilam kumuba RR kensai makdo kekong WK bela uba WS Shilla uba en linkering bat kato kat ningut ki reorang ba harengkat kajinge trailang ru bat uba Meral Bonds im ha kajing play pai ba ye ka college la sakilang ru da UMP jong ka Lok Sabha uba Vincent H Pala nang tadi UMDC jong ka Nongpo constituency uba Balaji Rani UMDC ka Mauhati uba Charles Marngar ka Deputy Commissioner jong ka Ri-Bhoi district ka Kong Roseta M Kurba Joint Director jong katanat puli puthi na Ri-Bhoi uba VS Nongbet lembat kiwei. Wat lagani ka college kadang day ka badang supili thamai na kabenta ka degree course haka art stream hadu menta ki samla puli kidang don tang sapu sangut bat ka don ru ka jingkermen bakani ka college kandang yai keu shaprang ban saindur ya ka jingnang jing start haka ba menta shipor an ai jing hikai shwa haka school jong ka higher secondary school ka badan haka snong D1 haka jing ya lenti jong ka sapu isnem mo playo ban play pat ya kan ya ka college Northern Ri-Bhoi College kumang yatip hi ngidan kam shisha kumla batai e banung bedru ngakubur ya kata ngidan kam more colleges ha Ri-Bhoi district jumi namar ba ni yo i ba ka level of school dropouts jogi khna hangne hapo district jumi ka long high but ka reason ka long ba ki educational institution berbor kimdan hajan te kani kawan rajing ki pa ya ki khna hiru kedan adjustment problems kedan financial problems ki bon ki jing ki ba shem ba ka ba kongsan ke security te na kata kadaw ni snowman bang dala da bun kum kini ki institution ha ka district jongi nila ban yo mo ka literacy rate jongi kanang kiyo but king nang yo bun ki klor ki ba la ban nang pen klein nang pen kiyo ya ka jing yo jing ko jongan ni ka district jongi ngai ko ble ru ya ki kemeki pa ki ba kumbalaong i menai iwe nagi rang ba maseng yang di school yang ba ki ni kam kemi lanti ya ka jing bon ki kena ban enroll ha ka ni ka college and re mental across 45 ka ni ka de big congratulations ya ka governing body ka ba layo ai ka jing shania jong ki nong shong shnong ni tip ha ka ni ka pon ni dan ha puning ka ni ka klam but ni nakaliang jonga ke district administration ngakwa ban request piece ngobha ki khna ki bran hamni follow your protocols along the school ke college sampai namar ba kampat long safe namar men step bunga hap hang gawe ke school hap maupun kidang shis lang kelas menta khandia tayo but la dan ki bayo positive kan that's why ni hap along very strict and very careful kani ka jingpang kamdan ti kejap dai mangi ladang ilong keles ladang shimkia ilade shimet ngin wadai ka jing stom dai tang ilade ye ka sam we were school prockway college prockway hayam basam perlok rejoba September jong Muslim arga arpoi bagi layo ban lipat ba officially ya ka Northern Ri-Bhoi College kadai giding post new ke jong ibahe Dr. Didi Lapang nadu usnem hajar pra hajar shipho ter hajar khadlai nagapor ka bangiji kendo kawei nagikintin ki ba ijukren kadai lanong ini ban seng ya ka Northern Ri-Bhoi College ha umden area kata kadai giding post new ki nong yalam
Kibaladon ke bentah, leduk mensyua. Banseng ya kani ke school. Ngadu ke sipau terik benai baar, kat kendai sepak prapo. Kidon sipau mut kini kiri orang ba, pembalak ban sutu. Kat pum gerekot ki pengilak ban yo. Nyamut lagi, boleh lagi bet ban sim no seladi. Laimut kidang don haduk mentah. Kibo boleh bukan ibit banbu haslah jo percaya gi kentum. Jai doktor Didi Lapang I tuan besan N lengkring bad imaster W Shelah. Kini gidi gibrang don bani haduk mentah kiba don ke bentah ban seng ia ka neka Nongtluh ME school kota tu po. Bad kani ke school kalayat. Kibun ki kun samla ki belapas ya kametrik kilami nani ki beladon hagi kam bepher hagi jakatre ki jongki bat hagasnem arajar pra da gejing yalam jong imahe lala benseng ya Nongtluh higher secondary school hamni kini ki kamera kiba ki hatu por class 11 12 ki jushong hangni naga bentra banyo i hikai bat bakila bun ki students nang ni kilami ki bala pulih di college bat ki kui ki bentar ki prepare bagani ke school bala penni ki penniat school ki prepare ki badan kila seng ye ki higher secondary ki batmai kila nang ni bentar ki dong bagi than gitu namar kata bagi higher secondary school kila bun hagi dong bagi than ni don kam bandon ke degree college bagi kun kiti ki jong ki long kini ki long pa ki jong ki apan pa hang ni apan pas ni ke degree ki kamlong ka busuk igi kibi ki pa ban pa ban ni college sa nongpo sa umsning sa shillong sa Guwahati bat kam ta tep kiran shibon ki jinglut nalor bahap siu igi fees hablut sa gabai wai ying hablut sa gabai kali ban lek banwan hablut sa gabai bambai di bat kam ta tep namar kata gini gire orang pak kita kalau jar kerteng mana apa kau lam juga mahe sejing temu kau jengki ban seng ya ke college ke degree college sang ni kalau ban pensuk igi kimi igi kepa gelong yang di beduk habahanya can kade suk belai bawan nong mit nong step haji yang step nong jo haji Arab dah jin lay college nong mit nong step haji yang jo Arab kebai kalin alat jinwai alat bat kumta tep hakne ke dong pakai than itu dia nak kena lah sim yang kena sinjam, beri bersedang no. Nak kalian tu jangan kumu Emily atau mentah, bersimti kena kam na imahe kumu Emily, sim yang kena jingkit klik, jadi ke challenge. Laju hikai yang ini nak kapor, sekapor, aktin pareng dia. We have to convert challenges into opportunity. Ni hapan perkelai yang jingke kebangidan. Sekilat di bang yang berhapat di bang sakit. Kani kani gawai lagi senjam, bat ni tentu. Ya kilong kemi kilong pa jauh ni gedong berkesang gitu ni hangi. Bagi sobahan ai di jingkat train. Ngangit scam haga pasedang ni college kita sibun gitu na. Kijing bombyang. Lah kade kijing kai. Lah kade ke kamera kelas. Kalau benda ke bahabnya, maka baru ni soban pun mah. Lagi kimi pa. Nagi pergi sautu sanut, ke student tu. Bapin soba banam sengawi. Ke soba banam syak banam. Yang scam. Boleh nom ino ini. Bagawai ke singin yo, kansna. Ke kampus ke babah, ke building ke babah. Bangin lah pan ai ke jingkai ke bapaka. Naga benta kinong chong. Jom mene gadong berkatan itu. Ni gidan hagani ke jaka. Balik ke pan mau ginong seng ya ke school. Nadu ke ME, ke secondary, ke higher secondary, mentang ye poy ke college. Kini giju ibu. Kini berangkat. Kita ke bentah adu mentah. Pat suit, pat sure, pat ai ke jingkru kerdok. Bagani ke college ke dia. Ngangalong tang ubah su kersan dan penyak ke kam. Kamu pat keburam ke dia gini gerang ba. Kibala contribute, kibala I museum. Kibadon ke jengi jengai. Nak kalian ke junga kalau tang bukan supeniat ke kam nang ni sekaman. Nak kejing kersan lem tunggu kita hot yang sponsoring body
kita khot jong ka managing committee jong ka higher secondary but ka secondary hangi lala betul ulang itu. But di song kemen bahagian ka academic session ka benungkong jong ka senam sau pusan mut ki kun samla kan thei ba chinrang jong ka dong ka than ke jungi ba kan thuk ya ka right Nongtluh right mathan right marman nang ta chen nasionong bri na nong khap na nong taring ba kumta ter ki area ko marjan ba ngi hang ni ki yo ban wan ban sedang nusko ban ai kuble ya ki kini ki kpa ki bladon ke jing shania scam na ka banta jong ka de ka jaka pu de ban pha ai ki khun di dong pi ban yo ya ka ni ka degree college na ka banta kalau wei ke dong pi di por ke ban so ban ai kuble kerpang ye kinong hikai ki hindriungun kinong hikai ki pala shim ye kining sinjam kinong hikai ki banung kong wat apa deng jing siu ke berit maru hadu menta 4 don kono ke jing rap na kalian ke sarkar ke college jadi ke mana kalian juga fees ke bala collect na ki student mana kalian jonga ka kebala nga persyang panirap na katulog ke no hikay bani contribute na katulog ke jonga nga contribute siya kan ke college ban siu ye katulog ke jonga nang ni sa kamana mana ke jing kersan bor ke jonga kirurong ba kirang ba sinong kinong ilam sinong kinong ilam mo ko karay ke jing don benta ke jonga ina ban pentelun ni na smor ban ai kublay kerpang ye kinong ilam jong ka Nongtluh secondary school jong ka Nongtluh higher secondary school ki bala sya yang iban penan kam ya kane ka premises ke jong ki makani ka asam type building ki ka beran kalian ka diang ke jong ka de temporary campus na kam ta jong ka college isko man ai khoble ya ka managing committee ki bala sya sipor kat bangi parla ban snai ka building ka bakarpang gadon ka jaka ka mana kaliang jong imahe bat ki riu rong ba ki bari lade pan thit riu akar ka jaka gadon hang thi gadon kumba si kilometer tam e nang ni ha ka suki sa sina ya ka building hang tu ha ka ba inla ban ai ki ting kai ka bagian ya menta ka ni ka temporary campus sipor so manai ka boleh kerpan nagam ta kini atli ki managing committee ki pala sya ai ban penekam le shibun ni chairman i mahe lapang kong WK bla ba SD matong ba W shilla ba Bu Edward ba was ba Kershan ki win the court ki badang don ki pa ma ting songo ye phi ye kani ting subun musim ni dong ubule nang don tengkan today is a moment of my happiest moment that I have. Wong hagane ka singi, hagane ka patay, kadega, sinkmen ka kraptam gining dina. Weta, Barack Obama, President juga dari Amerika. Beli wong nasuman wong. I'm not very happy because I won the election as president, but I am happy today because the story, the assurance and the promise of forefathers have been translated to reality. Kalau umti mga kemen mga Presiden Amerika, na kemen naman ba papa kemen junga ki kren ya ka ba kalalong madaksi. Kalau Dr. Luther Martin. Togriu, the black, great Negro Christian leader. But hakiting kran ko bon tuli nyo. Don kawai kiting kran nyo. Baru ka percaya kam juklat shun mar juklat ni kata. Baka hakiting kran nyo kalong I have a dream. Madon kiting kosi. Sulitan senta. Gang bakali. Dear Dr. Martin, what does it mean by you referring always to having a dream? Yes, I have a dream. And that dream is one day a dark Negro will see his bright tomorrow.
Ngai kita nomor ngai sekali. Bahkan wanda sini, bau negro bayong, ni ikan lawai ke bawah. Jago but ha Amerika, mi ukna samlarang ba banyale, yaka election president, Obama, Barack Obama, ki keli, ki babon, ki press, ki journalist baro, kau Barack Obama, udang samlarang ba, Barack Obama, can you really bear the yoke and the burden and the responsibility of this great America? Kiong melahi mame, ukna samla merang ba, tamen samla, mediu do yong. Ubak kipet kami ko minority. Kipet jileng, mela. Nashwabon juga, kita kena samla baro. Tang suong na, yes we can. Baro koi, ken iya kit biki. Obama orang udang kekonon bong, yes we can. Baru lagi. Bahagia kata kajing, jongong tu bah kedai ke moment. Kalau kamu kajing jongah kedai nama la translate ya ki post new jong kepala ki Dr. Martin Luther King. Kalau kumta kajing thok jong kot bong. Dreamers create history. Dreamers create greatness. Dreamers are great. Kita ki bapas new nado kadonot ki long kumpane. La pas new Amerika do Martin Reforma. La pas new kumno ha India. Mahatma Gandhi hangkai halabat. Hadin bau osneu ba udang mut pelikeu siki kiriat nanti jongga 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 mereka alabat. Kiong bapu yo. Boleh kiu situ boleh. Kajeng tu jongga senam. Nak kini kinala kalau ngojor. Boleh katut. Nomor siap sipai karen. Iki beri jongi ke senam. Ngadum na uyan sikit. Kumit sabneng. Urak lagi. Jinto abang. Like a rock, Mahatma Gandhi stood alone. Look up to God and say, I swear, I take a vow today, and I swear that I should not die unless freedom is achieved. Kami yang hanging apa siapa ni? Banu ang bangan nom yap, lemda layok ya kejing lagi. Don mau berkat ba kiri belum junguruk impos neu. Don nung yang lam jungi wong pindayo ma pri ke state happen pat ke klik junga mo sia. Wong tinre. Pai ba jungi gong no. We won in state no rest. The dreamers created history. Balengyo mekla namar ba kidon kinong pos neu. Balengyo ekinigi improvement hangne hom den. Ngani tu ya pi for mangalong eme. Long emele. Shwa mangaleng ka don ka jing pang ka musim nam ta ka yin. Teng abang poison eh. Namar nga abang palong emele ro don ki jing lam student boy students association ni lek lam ni minister ni lam no lam sene. Baka don ki jing kren ka bong hane. Haba pi wan yo om den ra la ka Rala kerja, orang beri itu kata. Bombit je beri umum ni, jangan lengkot, menang mana jang. Kalau bagi beri rapet, kita tak kemat. Kita continue ki rung pokoknya. Bah, ladau belewar kalar. Bahkan kita jempang, dia bang rat tungkau. Toh, dalawan hande, long emele, kedon kijing kuat. Bangan penpau, hadu kano ki don ka mon berkot ini belum dan. Jela don ki jing open bay. Ngan yalam, cha makunda hasischa, ke imu cha klabe. Ke jaka jeng missionary American missionary. Yalam ya ta. Ya kentak ya ke ong, kila bon yalam ki laki ne ban sa ne bo klabe.
siapa kau yang mungkin lain. Dia ngawan menyelam lada peklai banlek ngak bos ngak banlek ni sabu je mustap sing hak sing disemar ke bamut pakriana. Smam dak kawan. Okey ni belum. Let dan kibri ba teh wakli ki. Buat pengemia hantai ha kok kita nanti ni bang jang ta. Kita lihat apa ni? Ni sah dah sah sah. Puasa. Balik. Mengikut kan. Saya ini kibri. Kita kiba kuat kan. You have got the will to be cured. Have given. Dengan kemudian dalam kekeranjur. Dalam kiksa boros itu. Dan kemudian hamjam kelawan not terter. But habah bahaya neru kita mon ban kot. They will. But sila kot boros. Kami order yang sokar pen prano kita ki hospital jong kinju ki leprosy ni. Mendani isu layon. Long keburung yang boleh. Dia kan ni senang kedong impression nga bagi dia mamam. Haba dantang em school. Haba ngamal Plie ka high school ni emuntung high school ni. Imong riskan tay high school ni. Oh ni le. Dantang kena not itu tan nyo permon cuma boleh mana. Ki founder number. Dong mah ini le baik. Dia bana. Ngasai ka to kene ka to kian trailem kano. Nama bagi dan kamuan ni. The will to do. Nani to epi. Hame abang ba. Kani kiwan ko masabusan mo tipoy. Tingong ngampal ni. Haum den ngampal lah. Makidan kamuan man le. Kawai ke bakam kata kan nono junga. Ya kam sim junga. Nama mengecip badal we berbentuk dasam. Bukan lagi bapak. Belum kerap. Kapor mengenang Plie umpat dah kerap kat mengenang Plie macam. Tahu dia Dr. Ambedkar. Dr. Ambedkar dia kon nak belajar bapak. Nak belajar bapak iben. Haba kikpa kikmi kilipan jaka sekolah. Dong hakaben dan jaka, haspir dan jaka. Lalu song hamadan temukan. Baru hamadan laga perni. Munra laga perni mensyong hang tu. Dia jangan tak. Ikawang kaya ulit kot tuwal lagi di sokong kot. Ikawang ya upeluet. Dia jangan kata hakapor bawam. Kinong bam tu ibarat usiap nebel tu penyom. But une man bakile. Hari ini orang kena je orang mesepet way, mesepet tak way sini. You will see me one day. Kita akan ketemu badan ini. Hak asing hebat. Kita ni kena jongiru tu determine. Kita kena korni apa mesti deh. Kami dong deh. Kisah deh. Jadi kami kisah mengenai tu mengalah kisah kemat. Lama. Kemat ni Dr. Ambedkar. Don't a challenge for every incident. Man baca, we are that challenge. Fear do, sampai one day. Dan untas. You will see me one day. Kat panang ibu nang kau katan. Upacara jangan berada. Hakawai kasih luang. Nak kuat ban yo ega attendance besar bekas record score record jangan kena score jangan pi. Berok yon ra. One faster record Ambedkar. Same juga dah berawang, baru dah awang, jadi ni. Sa, jangan bapak tu ni. Mengamtip, pak nu pak, kerikot jumut wan fast. Mana jadi Indonesia mereka, terlawan. But une, apa ulah he, yo independence dari India. We beda banong law minister, Dr. Ambedkar. Daulalong, hak parlimen wal song. Dan kijing kali, ikaw akan buat bereupan sak nam sak kenal, dia kene ka kerteng jong hak kene ka parlimen jong. Wah diwat barang Dr. Ambedkar. Don't sesuatu jong. Why? Because ya kijing jong kada challenge, and every challenge succeeded. Namar wang pinoi nga, you will see me one day. Kita nang ne, kita bangan wang bakidei ba duk. Kila ba nung ki drops out. Sa pusan matatang no po sa sabaw.
Nomor bapang, nomor baduk, bakordo, imemla, ban cek ijang jina babiang mla su, mla. Don't do that. Take a challenge. The one thing that you see me one day. Akaway ka snip ni yenga. Bagorok in manas. De tang kita ke banot. Melawan yang. Kane ka college kanum yang hatu kane. Lamda kini kirang ba school. Kinong ikai jungi. Kinay don na kiti banong ni devan yang. Devan yang, devan not. But have one sausan. Ne sausan. One no paide. Pig sausan mon. Tell Bon bridges. No turning back. They even graduate, but much more beyond. They even tip the grand kirufsan. The more you read, the more you ought to read. Kan bakinang pule kita understand. Ri-Bhoi pule syampan kerdu ya kini kerdu. But say yaki no ilam. Iki beriu wilayam. Naman kata aiba bila wanya datang ki beri wanot. Semua sebelum tersini kan yang orang sakit dia pergi kita pusang. Ai bukan college kan yan bojong pergi kan keringi gue pada menjawab gue siapa. Boleh ukur kui itu bayan manut. Only the brave deserve the fair. But hari juga mau pergi hari ini ayah bentai kam mendan di fair. Bapa lau di parlok jongbar. Akhirnya ngalai sudah liban. Mikmat nam tak NPP ban Plie ka yeng office buat main yo adali bapala tang suwan haye ong ham le bam cha sing chama tang ngate ba ya tang ngate nyongut dan baron nyongut kunata ni dan di sofer ban dan ru ka jeng subaye rem di sekri aga jeng sekri kari ilong kawai ekule subon ma pala pidan ban yang ne But kadai jing sya bala bon ba kitin jat yang ba pala kumu MLA kumu MP yung area kadai wong ba ngah bangabon kam ong ba mera token cap sim dan kita bon bejong kalis ba pala sule kita ting ai kubule hak ba fitep ne ba pimtep ba pala na sekri sibune ini dong Ri-Bhoi jongi ba jaga konstruksi ba bedai mana mensuah dan leng jongi ubah meral bon bolong MLA jongi bat berterima ni ke performance jongo kading ben ngakam jongo pok assembly kadai ke bah ide banyak No.